Kenshi bikunze kuvugwa ko Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 yari ubwicanyi bwakorewe Abatutsi gusa kandi ko ari Abahutu babikoraga. Nyamara hari ibimenyetso simusiga byerekana ko Abahutu basaga miliyoni nabo bishwe nkana n'abarwanyi n'ubutatsi bwa FPR Inkotanyi, haba mbere ya Jenoside, muri Jenoside cyangwa nyuma yaho. Ubuhamya bwatanzwe na Majoro Alphonse Furuma, umwe mu bashinze FPR, yemeza ko kuva mu mwaka w'1994 kugera Jenoside yakorewe Abatutsi irangira muri Mata 1994, abarwanyi ba FPR Inkotanyi bishe Abahutu ikivunge ahantu hanyuranye, harimo ahahoze ari Prefecture ya Byumba mu majyaruguru y'intara y'Iburasirazuba y'ubu, n'icyahoze ari Prefecture ya Ruhengeri mu ntara y'amajyaruguru y'ubu. Mu habereye ubwo bwicanyi harimo Ngarama, Bwisige, Kinyami, Kibombe, Mukarange, Kivuye, Cyumba, Cyungo, Nyamugari, Butaro, Kinigi, Cyeru, Kidaho na Nkumba. Ubwo buhamya bwemeza kandi ko abarwanyi ba FPR barashe nkana mu nkambi z'abaturage bari barakuwe mu byabo n'intambara zari ziherereye Imuvumba na Buyoga, hapfiramo Abahutu batagira ingano. Ubwo buhamya bukomeza nanone buvuga ko FPR yatsembatsembye Abahutu bari barayiyobotse ahitwa Igishuro, Gabiro na Nakivari. Icyegeranyo cyakozwe na Universite y'u Rwanda kivuga ko abaturage basanzwe bishwe na FPR muri Byumba na Ruhengeri hagati y'umwaka w'1991 n'umwaka w'1993 bagera ku bihumbi 40. Ikindi, FPR iregwa ko yishe abanyepolitike i Kigali n'i Butare muri Gashyantare 1994. Ibi byiyongera ko FPR iregwa kuba yarahanuye indege ya Habyarimana itariki ya 6 Mata 1994. Iyo ndege yaguyemo abanyepolitike n'abasirikare bakuru 9 barimo abaperezida 2 b'Abahutu bategekaga u Rwanda n'u Burundi. Iki gikorwa cyemezwa ko ari cyo cyaba cyarabaye imbarutso ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Habayeho amaperereza 3 atandukanye. Iya mbere yakozwe na Michael Oregon mu mwaka w'1997 ayikoreye urukiko mpuzamahanga rwa Arusha TPIR. Iya kabiri yakozwe na Special Investigations Unit y'urwo rukiko nanone mu mwaka w'1999 kugera mu 2003. Naho iya gatatu ikorwa n'umucamanza w'Umufaransa Jean-Louis Bruguière mu mwaka w'2006. Zose zerekanye ko FPR yahanuye indege y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Mu gihe Jenoside yakorewe Abatutsi yabaga hagati ya Mata na Nyakanga 1994, FPR yatsembatsembaga Abahutu bo mu ntara yari yarigaruriye, naho Abatutsi bagatsembatsembwa mu ntara zari zikiri mu maboko y'ingabo z'u Rwanda z'icyo gihe. Mu majyaruguru y'intara y'Iburasirazuba ahahoze ari muri Prefecture ya Byumba, abarwanyi ba FPR bibasiye Abahutu by'umwihariko. Bishe abagabo, abagore ndetse n'abana b'Abahutu bagera ku 5,000 muri stade ya Byumba no mu mashuri ya Kibari. Abaturage basanzwe b'Abahutu basaga 3,000 biciwe na FPR Inkotanyi ku gasoko ka Karambi, bicira abandi benshi i Kagitumba, Nyagatare, Gituza, Rwata, Muhura, Giti, Gabiro, Kisaro na Murambi. Abari bashoboye kurokoka bakagerageza gushaka kwihisha iyo babafataga babicishaga intwaro za gakondo.
ababibonye bemeza ko ibihumbi n'ibihumbagiza by'abahutu byiciwe bikanahambwa muri parike nasiyonari y'Akagera. Mu gihe jenoside yabaga mu Rwanda muri Gicurasi 1994, ONU yasohoye inyandiko yerekana ko abarwanyi ba FPR barimo kwica abahutu, imirambo yabo bakayijugunya mu ruzi rw'Akagera. Ubwicanyi bwibasiye abahutu bwagiye bwiyongera uko abarwanyi ba FPR bagendaga bafata uturere mu Rwanda. Abarwanyi ba FPR Inkotanyi bamaze gufata amajyepfo y'intara y'Iburasirazuba ahitwa Ikibungo, bahiciye abahutu basaga 2,000, aho ni i Rwamagana, ndetse n'abandi babicira i Gahini, Kigarama, Rusumo, Nasho na Sake. Uko abarwanyi ba FPR bakomezaga bagana i Kigali, bakomeje guhiga no kwica abahutu mu turere tw'intara z'Iburasirazuba n'Amajyaruguru twari tugize Kigali ngari nka Gashora, Bicumbi, Kabuga, Gikoro, Gikomero. Aho hose hapfiriye hafi 9,700 b'abahutu. Bamaze gufata umujyi wa Kigali, abarwanyi ba FPR bishe abahutu bagera ku 3,000, i Ndera, n'abandi basaga 100 babikira i Kanombe. Umubare utazwi w'abahutu bakomeye bari batuye mu karere ka Remera bishwe na FPR Inkotanyi indege ya Habyarimana ikimara guhanurwa. Ahandi FPR yakoreye ubwicanyi harimo ahitwa ku Kacyiru, Ikimironko, Masaka, Nyacyonga na Kicukiro. Mu ntara y'Amajyepfo yitwaga Gitarama, batayo ya 59 y'abarwanyi ba FPR yiciye abantu bagera ku 3,000 mu nkambi ya Rambura. Icyegeranyo cya Human Rights Watch cyemeje ko abarwanyi ba FPR bishe umubare utazwi w'abaturage basanzwe, abenshi muri bo bari abana n'abagore bari bitabiye inama yari yatumijwe na FPR muri Ntyazo, Mukingi na Runda. Ubundi bwicanyi bw'abahutu bwakorewe i Kabgayi, Gakurazo na Mugina. Umunyamakuru Andreas Sibomana wari wariyemeje kurengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu yakoze amalisite y'abantu barenga 800 bishwe na FPR imaze gufata prefecture ya Gitarama muri Kamena 1994. Ayo malisite yashyikirijwe umuryango wibumbye muri Nyakanga ariko kwezi kwa 7 1996. Ntawe ushobora guhakana ko FPR yishe abahutu. Icyegeranyo cya ONU ku mpunzi z'Abanyarwanda zatahutse nyuma ya jenoside muri Kanama umwaka w'1994 cyanzuye ko abahutu barenga 40,000 biciwe mu cya gatatu cy'amakomini y'u Rwanda bagenzuye, bakaba barishwe na FPR Inkotanyi. Bemeje ko ubwo bwicanyi ari jenoside. Byongeye hari indankete itarashojwe yakozwe n'ishyirahamwe ry'abahutu b'impunzi yashyikirijwe urukiko rwa ONU TPR, ikaba yarasanze abaturage basanzwe barenga 20,000 barishwe na FPR Inkotanyi mu majyaruguru y'u Rwanda hagati y'1990 n'1994. FPR imaze gutsinda, aho jenoside yakorewe abatutsi ihagaze muri Nyakanga 1994, gutsembatsemba abahutu basanzwe ntibyahagaze. Ubuhamya bwatanzwe n'abahoze ari abayoboke ba FPR bakaza kuyivamo bwemeza ko abahutu b'abagabo baturutse hirya no hino mu Rwanda binjijwe mu gisirikare gishya cya FPR, bajyanwa muri pariki nasiyonari y'Akagera, mu ishyamba rya Nyungwe, Igabiro na Masaka barishwa. Ubwo buhamya bwemeza ko ibihumbi magana n'amagana by'abahutu bishwe muri ubwo buryo. Muri Mata 1994, abasirikare ba leta iyobowe na FPR barashe mu nkambi ya Kibeho yari icumbikiye
abari barakuwe mu byabo n'intambara ikoresheje intwaro za rutura. Abagabo, abagore n'abana b'abahutu bagera ku 4,000 bishwe n'ayo masasu yaraswaga. Ingabo za ONU zari zishinzwe amahoro mu Rwanda zararebaga. Mu mwaka w'1996 ingabo za FPR zateye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahoze yitwa Zaire, aho abahutu barenga miliyoni bari barahungiye imirwano yo muri 1994. Ingabo za FPR zateye inkambi zirazisenya, zikurikirana impunzi z'abahutu kuva muri province za Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo, zikomeza zihiga izo mpunzi mu mashyamba y'inzitane ya Kongo kugera muri za province za Maniema Orientale na Equateur, zica ibihumbi n'ibihumbi by'abana, abagore n'abagabo batitwaje intwaro. Mu mwaka wa 2010 ONU yanzuye ko ingabo za FPR zishobora kuba zakoze jenoside y'abahutu b'Abanyarwanda n'Abanyekongo aho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri icyo gihe ingabo za FPR zahigaga zikanica impunzi z'abahutu muri Kongo, zanicaga abahutu mu Rwanda zitwaje kurwanya abo bitaga abacengezi muri 1997. Mu ntera y'uburengerazuba ahahoze hitwa Gisenyi, Amnesty International yemeje ko FPR yishe amagana y'abasivile kuri Mahotko, banakoresha grenade n'imbunda nini, bica abantu barenga 8,000 by'abahutu b'abasivile bari bihishe mu buvumo bwa Kanama. Ingabo za FPR zakoze ubundi bwicanyi nk'ubwo mu turere twa Mukamira, Byahi, Mudende, Rwerere, Giciye, Gaseke na Kabaya. Abahutu batagira ingano bo mu ntara y'Amajyaruguru ahahoze ari Ruhengeri nabo batsembatsembewe n'abasirikare ba FPR muri gahunda yo kurwanya abacengezi muri Musanze, Kigombe, Nyakinama, Ruhondo, Cyabingo, Ryinyo, Nyamutera, Vunga na Ndusu. Umubare w'abahutu bishwe na FPR inkotanyi mu Rwanda hose mbere, mu gihe na nyuma ya jenoside ntabwo byoroshye kumenya. Umuntu wahoze akora mu ishami rya FPR ryari rishinzwe ubutasi bwa gisirikare mu Ruhengeri agereranya ko aho honyine itsinda yarimo ryahiciye abagera ku 100,000 hagati ya Gicurasi 1993 na Kanama 1994. Judy Reva, umunyamakuru w'inzobere mu itohoza wamaze hafi imyaka 20 akora ubushakashatsi ku byaha byakozwe na FPR, agereranya ko 1,000,000 y'abahutu bishwe n'abarwanyi ba FPR mu Rwanda kuva muri 1994 no mu myaka yakurikiyeho. Reva yanzuye ko ubwicanyi FPR yakoreye abahutu ari jenoside. Uwahoze ari umunyamabanga mukuru wa FPR nawe arega bagenzi be bakoranaga ko bakoze jenoside ku bahutu. Theogene Rudasingwa yavuze ko abahutu batitwaje intwaro bagera kuri 1,000,000 bishwe kuva muri 1994 mu Rwanda. Nubwo FPR iregwa kuba yarakoze ubwicanyi, biratangaje ko nta muyobozi wayo mukuru n'umwe wari wigera ukurikiranwa n'urukiko mpuzamahanga rwigenga kubera ibyaha by'intambara, ibyaha byibasira inyokomuntu cyangwa ibyaha bya jenoside. Uwo muco wo kudahana niwo watumye ubwicanyi bukwira mu karere k'ibiyaga bigari, unabangamira ubwiyunge hagati y'Abanyarwanda. Nyuma y'imyaka hafi 25 kuva FPR ifashe ubutegetsi, ubwicanyi yakoze bwakomeje kugirwa ibanga. FPR yakoze uko ishoboye ihisha ubwo bwicanyi yakoreye mu turere yigaruriye muri 1994. Nyuma yaho ifatiye ubutegetsi yakoresheje ikinyoma n'iterabwoba kugira ngo yikubire ubutegetsi nyuma ya jenoside.